Vučić i Tomislav Nikolić. Ako njih destabilizujem Srbiju. I to što sam ja opet u Beogradu, to je neko neprirodno stanje. Najprirodnije stanje je kad sam ja u Hagu, a tu i ministar. Od 2000. godine na ovamo mafijaškog puča 2000. godine do danas u Srbiji su loše vlade smenjivale jedna drugu. A sad su došli najbolji. I to ko? Naši dojučerašnji najbliži saradnici, naši saborci. Oni koji su bili u prvim redovima borbe za srpstvo i veliku Srbiju, sad se najviše dodvoravaju Amerikancima i ostalim zapadnjacima. Kako kaže Njegoš, potuljci se plaki i lakomi, bili su plaki da što pre dođu na vlast, a bili su lakomi na ogroman novac. I Tomislav Nikolić i Aleksandar Vučić. I zato su izdali, ali došlo je vreme da polože račune pred srpskim narodom. Što nisu pred izbore obećali narodu da će smanjivati plate i penzije i zatvarati radna mesta. Oni su obećavali zapošljavanje, veće plate i veće penzije. Sad mi više nećemo čekati da protekne celi mandatni period, koliko sljedeće godine imat ćemo nove izbore.